Aria na ndikiendetwo wabici gwa Kivu gukorwo na gikaro na kamiti ya UGITIRI County Commissioner wa County ya Embu aniririte thirikari gwa kavinda ka mithenya mugwanja ndigo kurogecera mundu wa guothe makinyo make watho uria gucokia indo cia thirikari iria ciairwo vindi ya mirurungano ya kuregana na watho wa kigina wa mwaka wa 2024. Augite mvunge cia UGITIRI ni cikitie ngono andu 23 makigwatanithio na ciiko 16 itiganite cia uthukangi wa indo ciiko iria ciavirirwo wabici ya kiama kia UDA na wabici ya gavana wa kaunti ya Embu gucinwa vamwe na bwe na uthukangi wa indo cia mwegano milioni 20 cia wabici ya KRA ya gitaru kia iguru ria bururi. Wifu wa mali tarehe 25 mwezi wa Juni mwaka huu pale KRA ambayo ni Northern Region ofisi zake ambazo ziko Embu, wewe na wengine ambao wako mbele ya hii koti kwa kutaka na kinyume cha sheria mulia pale ofisi ya KRA ambayo ni Northern Region iko Embu main office. Athithuri ya tharĩrĩ onekanĩte kumana na mirurungano iyo ni makiria mamilioni 170 uko akiuga ni maumbikite mitaratara mikinyaniru ya kurigiriria uthukangi wa indo cia mwingi kuonekana ringi vindi ya mirurungano. Mulivunjavunja vioo, milango kutumia mawe, mali ya Joe Kaviu Mugo na Njue Mugo ambayo inafanya biashara kama Mugo Holdings Limited. Ni kweli ama si kweli? Kigeni ureganite na thitango ya vamwe na ingi ya kunyitikana na indo cia wici ya wabici ya KRA na atuika wa kurekererwa na mboni ya mpesa varivari ya 2020 onake na kino kingi ya kurugamirira kia mwegano wa 2050. Or bond of 50,000 with one charity of a similar amount. Pre-trial on 16th of July. Will we give a hearing date also? You know the date is 16th of July? Yes. Much obliged. Sirocio kathikirwo rita rĩa mbere tariki 13 mweri wa mugwanja uko kithikirwo no rikiru tariki 13 mweri wa 10. Vandore Vakameme TV ne kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi.